Maya pasisilim po kaya katamungan. Merkulis, ika-27 Domingo ning karaniwan a panahon, pakyabetala po, king kaya katamong banal a misa, ting kapag masusyan dari makatuki. Para king kapasalamatan dari Catherine and Tristar Soto, John Carlo Tubig, Lito and Lori Sapanta, Marlon Joyce and Ira Takdol. Para king kapasalamatan, king Aldodang Kebaitan, Job Mikhail Kakananta, king kayang 10th birthday, Hayden Yuri Lacambra, Kervin Sanchez Darilag. Para king personal kayatwanan, Christine and William Sotelo, Jason Calipes, Abigail Rain and Augusto Mamangon, Mark Homer Munoz, Herminio Lynette Nukum and family, Eleanor Ventura, Jeremy Robes, Arman and Mariette Nang, Rosana Reyes, Jimmy and Inday Santo Domingo, Patrick and Sara Gokwinko, Alvin Laison. Para king malagwang kapaldanan ding kapatagtamong masakit, Donna Guanson, Manolita Pasyon, Elizabeth Tanueco, Cholito Lacson, Henry O. Coronel, Oria Yuna Soto, 1/3 Soto, Susan Sotelo and family, Henry Swing, Aurora Beltran, Cherry Amor E. Esguera, Enya George, Katrina Camille Gozum, Anthony Chase Coco Gozum, Remedios C. Paras, Jeline Razon, Rolinda Villanda Viray, Lamberto Panlaki, Alejandria Buenabajo, Pat Ahos, Rosalita B. Torres, Angelito Miguel, Divina Gracia Carbunco, Edel Umlas, Eller Vito, Gloria Panlilio, Ernesto Dizon, at ding kapatagtamong ang sakit. Para king alanganggang kapaynawan, ding kapatagtamong mayango na biye, Rolando Rodriguez, Catalina Lacson, Lucia V. Tuason, Virginio Boy Dakis, Jose Bituin, Gloria Sotelo, Democrito Aison, Martin Angeles, Carlos Pinpin, Salvina Enriquez, Soledad N. Josego, Maria Jesusa Reyes, Angel Carido, Diana Aison, Visitacion J. Malgapu, Joel G. Clemente, Rita Calilong Hurtado, Rico S. Calilong, Henemino N. Asucion, Umlas, Faustino Santa Maria Jr., Luciana S. Olalia, Elena Parico, Vicente and Ellen Tantamco, Alex Resurrección, Tony Wu, Alejandro and Milagros Resurrección, Maria Teresa Morales, Magno and Francisca Hipolito, at din sablang kaladwa king Purgatorio. Kiligyoning pa, paninganak, panimbanal Espiritu. Amen. Ang Ginoo manatili kaya kayo nga At kaya kaante mo rin, maya pa sisilim po. may pasisilin po ano. Manalangin tamo, abe-abe, karing kaya katamong intensyon, at karing panahon, eta nabiyasang mabiyasa, eta nabisang mabiyasa. Siguro panandaman tamo, balutanangan.
There is nothing new under the sun. Pero kay Ebanghelyo, bistam at mga tuwanala naman, dahil disipulo ng Kristo, sabi da, Ginoo, ituro mo kaming manalangin. Anti mo nung makananong Iwan Bautista, tiro na lang manalangin, dahil kayang disipulo. King kaya katamo sanang biye, eta mo sasawang mababiyasa, papaturo at mangutang. Karing panahon may ging matas talo, eta nabiyasang makiramdam at paturo, at eta na mo naman mababiyasa, di na nakatasa ng kapatawaran ng Diyos, kikikatang pamagkulang. Itangan po, magkumsal Magkumpisal po. po, King Diyos, ang mayupayang totoo. At kaya kayo kapatad, uling mi kasala kung bina, king isip aman wat dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nita, ipanigapuko, kon Santa Maria ang Kapilanman Birhen, karing sablang anghelang kon Santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo po, King Diyos, sa ginutamo. King Diyos sa may payang totoo, pakluluan na katamo, at yung pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala ng tangan sana, kimbye alangaga. Amen. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Manalangin tamo po. Ganakang tala at hindi tamong intensyon. Oy paming at Chubanwa, iba't king panahon ng Abraham at Moses, hangga kaniting mititipon kami, king panalangin, ning kaya kang Santa Iglesia. Inubog may kaya kang balayan, king wangis, ning kaya kang anak. Painawan kaya sana, king balayan, ning kalam, ning kaya kang kayarian. Aso'y wanda ka sanang alang kupas, at tapakit mi sana ing lugod mi, king metong at metong antimo nung makanano mo keng liguran. Iti aduan mi kapamilatan ng ginuming Yesu Kristong anak mo, mabibiye, magari kang bemo, ning banal na Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alangaga. Amen. Ing liturhiya ning aman. Pamamasang ipot, king libro ning propeta Onas. Lugar king tumulay ay Onas, king milyari, mimwayo, inyame na langit niya nga na. Kinu, bayo kelikwan ing kanakong tuknangan, ekwar sinabi keka, king itiya ing marayil mong taptam. Itiya ing isang kanong pakit, may kapilit kong tinakas papunta Espanya. Palo ko, king Diyos kang malugod, ampong mapaglunos. King manatili kang mapibabata, maganak ka, at manatiling makasadyang magpayo balak, at mamarusa. Inya nga na ng Ginoo, pabustan mong mate na ako, mas mayap pa ing mate ako, kaya sa aking mabiya ko. Nga nang may kipat ng Ginoo, nano ing matilod mong mimwa, mitaya ay Onas, king tani ng aslagan ng syudad, at karinga niluklok. Ginawayang balag at selulungan niya ka rin. Pagmasdana nung nanuing malyari, king Nineve. Kanita pepadulpanen ng ginong Diyos, imetong atanaman, bang munye sa lilong kang Onas, at bang eya manandaman palig. At tutuyang mesayay Onas, king tinubong tanaman. Dapot kabukasan, inya sa slag ng aldo, inutusan ng Diyos ing metong nga ulad, pang sirani ing tanaman. At inya sindag ng aldo, ing Diyos may pabalyang mapaling angin ay ipat ing aslagan. At may bukyang malyu, Ionas. King pali na ng aldo, adagpa king buntok na. Inya sinabi na, mas mayap ing matiya ko, kaya sa aking mabiyak ko. Dapat nga na ng Diyos kaya, nanang matulid mong mimwa king tanaman. May kibat siya, Ionas, at kung matulid mimwa, at king kamwa ko,
Kanyan, bisana akong mati. Nga na ning ginukiya. Tinubuya iting tanaman, king misa na bengi. At ginbukya, king tinuking bengi. Emo neman pipagalan, ni pepatubo man. Makanyan man, lulungkat ka, king milyari kayo. Inya, lalo kong sukat mi ka maragul alunos, king Nineve. At mayupayang syudad ito. Uling atin niyang baygit dinalan at 20,000 memalian alang malit. At atin niya namang kakal abako. Ing amano ng Ginoo. Salamat, King Diyos. O Ginoo, Diyos kang mapaglunos at ing lugod mo alang kapara. O Ginoo, Diyos kang mapaglunos at ing lugod mo alang kapara. Ika ing kakong Diyos, inya manunos ka sa kako. Pati tingapon, ika ingawsan ko. Pamatulan me, Ginoo, ining talasuyo mo. Uling kakong dalong, kaya ka ipayabot ko. O Ginoo, Diyos kang mapaglunos at ing lugod mo alang angga. Paplasang malam ka at mamamatawad, o Ginoo. Karing sablang mamaos, kaya ka mitmo kang lugod. Ginoo, dalangin ko kaya kasang pakiramdaman. Ing kakong dalong, kaya kasanang tingiran. O Ginoo, Diyos kang mapaglunos at ing lugod mo alang kapara. Ting bansang kaya kang lelangan, kaya ka lalapit la. Bangsamba at munya ka puryan, king kaya kang lagyo. Mayupaya ka at darapat pagi makapagmulala. Bukod mong ika ang Diyos at ala ng aliwapa. O Ginoo, Diyos kang mapaglunos at ing lugod mo alang kapara. Parang lantaya po'y mayap abalita. Itamongan po, sabik kong manayaking Ginoo, uling panaligan ko, ing pangako na. Ing Ginoo manatili kay kayungan, At kaya ka antemorin, pamamasa king may pabalita, agpangkang San Lucas. ligaya kaya ka, O Ginoo. Misan Jesus manalangin niya king meto nga lugar. Inyang mayari ing meto nga yalagat sinabi na kaya, Ginoo, ituro mo kaming manalangin. At mo hindi patanang wan karing kaya nga lagat. Nga nang Jesus na yung manalangin kayo, anti kaniting sabihan niyo. Igpa, misamban niya lagyo mo, datang nasa ing pamagari mo, dinan mo keng pamangan aldoldo, at patawaran mo kami, karing kaya kaming pamikasala, uling patawaran mila naman detang kaya kami mikasala. Emo kay yarap king mabayat kapag subukan. Ing may pabalita ni kaya katang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. In our parish, we have a the youngest or the latest program we have. Now, saan tayo pong Youth Teaching Kids Sunday School. Nga na po ding ebanghelyo, ituro mo kayong manalangin. Lord, teach us how to pray. It takes a lot of humility and curiosity to seek and to admit that you want to learn, especially among the adults. Kasakit yata itang matuwa na ka. Lapitan mo Jesus, ginuturo mo kong manalangin. Tiyanin kayang alagad, matuwa na lang. Pero atin lang kababan, pilubluban para paturo lang mga di. Ning kay po ta medyo mikidad ta na siguro sabihin, yari na ako, may graduate na ako. Na ano pa mong mag-aral ko pa.
Pero yung pong pamag-aral is a lifetime process. Dapat at yung isip tamo, kailangan tang mababiyasa. Aldoldo, tikang dimda masanting quotation, tikang abasang masanting kwento, o masanting image, you keep them. Mababiyasa tamo, Aldoldo. Kasi po tayong tinok ng tanang mababiyasa, ala na. We are para parang anak. Nang kaya pang apasin ko deng anak, uling atsula pa kayong eskwela, the faith of your children and their questions are skid are more natural. They are more disposed to be taught and they are curious enough to learn. Nang kaya kasi mo naman ang diyang bisa lang may biyasa rin anak, kung po tang atsula kayong misa tamo, siguro may nipla. Torture itang atsula kayo, edabalo na ang gagawan tamo. They must be bored, boring. Matutudla siguro. O dahil ngaliwa, banta manahimik la, kabang magmisa, papamilungan tala cellphone. And nengkay naman, feeling that they don't belong because they're our language of the adults and our liturgy that is very formal isolates the young minds. Kanamang metong anak kano, mag-aral niya po kayong Montessori. Masanti niya po yung eskwela da. Then pengari na, they are both lawyers. Imana, bugado ya, itatang na, bugado ya. Metong niya yung anak da. Anak ano ng anak da, po ta sisimbala. Why do we go to church every Sunday? It's just the same. Para pareho mo, wapi naman opening song, luwalhati, Panginoon maawa ka, aleluya. Siguro sabihan da, ama namin, siguro sabihan ng anak, para pareho mo yung gagawin nyo at pupunta atapakin. They don't see the distinction of our readings and even our homilies. Aswelo ko po, tintamba yung programa kayong parokya tamo. Ingaus tamo youth or the young teaching the kids or youth teaching kids. Why TK? Po? At we have young members of the parish teaching the kids ng anak every Sunday in our Sunday school. At mo po kayo ng pisang banta mo, kaya katamong parokya Holy Cross, even to the chapel, keng Margot, keng San Antonio de Padua, tila naman Sunday school. Hanggang keng Deca, keng Our Lady of Lourdes Community, tila naman Sunday school. At lalo na very active lang yan Deta king Clark, St. Joseph Chapel, very active lang naman yan keng Sunday school. And you know what is very encouraging? The number of kids grows and they are looking forward to attend the Sunday Mass. Darakala po, darakala rin anak. May usata mo, 30, 40, 60, bang, yan 70 po. Kaya nakatin, mag-donate, kendi ka rin anak. Magkulangan na rin ang prepared na. Nagbalo po, sa sampulan dala bayo la turo rin. Tuturo, pero darakala rin anak. Kamaswelo, tutukido rin pisan da. Tutukido rin kaklase da. Tutukido rin kapatid da. At confident na ako man po Kanya ka chuko kayo, chula ka rin. Deng may sadya, kareng-kare lang lesson plans are professional teachers. In fact, kadwa ka rin tamig prepare. Principal la po from schools. There are professional teachers preparing lesson plans in advance anchored on the Sunday Gospel. Nung naing ebanghelyo ta keni, makanya naman ng ebanghelyo da ka rin. Dadayo, pareho yang pareho. But their Sunday school is creative. They have creative activities. Teterak-terak la, bala mo, mag-TikTok lang yung gospel. At ilang presentations, ating video ng gospel. There are music, there are songs, then they dance, and they pray. And their praise consume the attention of the children. Makakuwala attention ng anak. Kesa kaya nga chula kaya luklukan nyo ken, tundu-tundule, dan maintindihan pa niya biyan tao. Karin talagang mag-enjoy la, kaya bedo rin kalupad ang anak. Anya, bayo misa, before the mass, at chuno kita, makapila na lang kita bandang harap. The kids line up during the time of the Glory to God,
as being sung, they march. Mag-march lang ako yan, kapag barago. Kaya ba't kanita, they line up and go to our hall. Karin na po mag-aralo, karin alwa. Kaya atilang classroom. And they will stay there until before the Lord's Prayer. They are guided by their youth teachers. They come back to join the congregation when we are about to sing Our Father. Chula kanita, Ken? Mag-Our Father la naman. And during communion, they line up keta, kanakula lumapit, hulingela makapag, because they cannot receive communion yet, makamakanya na po, hands crossed before their chest, kaya ba't po i-bless ko la, kurusan ko la po, keng kanwan. Kaya po kaya dati kong parokya, St. Jude, hanam kong banwang gagawan ini. At potang misanin orang anak, ila mismo pumila la, ila mismo lumapit la, baludan na yung gawan da. They are already adapted to our Sunday school. At yung aliwa, yung tang metuwa na la, ila na maging teacher, ilang maging guide or assistance. I realize this whole experience of learning is very inspiring, especially for me as a parish priest. Ako, meto ko karempe ka maswelong tao. Kaya parokya tapos ang akit ko rin nga nakabiyabi magaral. Because other than the kids being taught, bukod-bukod ang mga latingana 4 years old to 10, my eyes is also focused on the young teachers. I witness the unleashing of the gifts, talents, and energies of the young teachers of faith. Ano po ka creative? They are senior high school, college, some are young professionals. There are many potentials of leadership developed and they are given the venue to express it. Bala mo po, dahil ang mismong tuturong kayanakan, the young. I could see po them, ilanang maging kinabukasan tamo, manyundo keng kasalpantayanan. Deng anak palapot, and then mong responsibilidad, they stand up to it. At luntola po kabyasnan. Preparation of the lesson plans and trainings of the youth teachers happened a few months earlier. We officially started Sunday school last August pa mo, August 2023. Sana kanita kayo pa umpisan noon, may COVID. Kaya pa po umpisan, dahil anak, delikado lang. When last first Saturday of October, ngayon pong bulan ini, we had our evaluation. And now we're planning for more training for our young teachers. There are more possibilities for improvements, of course, and even so much possibilities for growth for everyone. I realize in this process, we are all learning together. Aliwa mo po din nga nating tuturuda, oret ang tuturong kayo na pati itamo bilang meto nga parokyan ng Diyos. Nga napin ng Ebanghelyo, Lord, teach us how to pray. And maybe, Lord, teach us how to share our faith. Iti po yung kikatang may pabalita. Iti po yung panagkat ko kikatamo. Suportan tala po din nga nakatuturuda, baka nita ilareng mayap tang kinabukasan, king kikatang pisamban. Ng lagyuning pa, paning anak, panimbalan ng Espiritu. Amen. Malalangin tamong taimtim kingig pa, at kayang anak, Yeso Kristo, kaya nga ko na, nanong maning adwan nyo, kingig pa, king lagyu ko, ipagkalub na kaya kayo. Nga tangang pong manalangin ginu, ituro mo keng manatili, king panalangin. Itangan po. Ginoo, ituro mo kayong manatili, king panalangin. Para king Santa Iglesia Katolika, maging metong yasa ng Iglesyang taimtim manalangin, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo keng manatili, king panalangin. Para ka rin sa blang bansa, tatangya sa ingkayarian ng Diyos, busaldangan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo keng manatili, king panalangin. Para ka rin daralan kasakitan, atagponda sa king pamanalangin, ingkasnawan, ning karelang panamdaman, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo keng manatili, king panalangin. Para kay katangan, mabiyasa ta sanang parati, at matampang manalangin,
Antimo ing tiro ng Jesus, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo kaming manatili king panalangin. King katahimikan, adon tampo ing sarilitang kapagnasan. Oy paming atsubanwa, ingkya kang ganaka, pagkalumusan na karingkya kaming kayadwanan. Dating esaing kayarin mo, karing puso mi, ading sablang tao. Itiadon mi kapamlatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing liturhiya ng Eukaristiya. Manalangin kayo kapatad, mandating kaya katang daon, matanggap larapan Diyos, ikpang mayupayan tuto. Tanggapanin sana ning Ginoo iting daon, karinggamat mo, king kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya kataming kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, tanggapan mula reting kaya kaming ain, at mananasan ng iting sakripisyo ning kapayapan, padalisaya na kaya puso at kaisipan, at gawa na kaya parating maong sumuyo kaya kapamlatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing Ginoo, manatili kaya kayo nga, At kaya ka antimo rin, iyat nayo reng pusoy. makayat na no, king Ginoo. Pasalamatan tayo in Diyos sa ginutam. Iting karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matuliting pasalamatan dakang parati at numan ka rin. Oy pa, Diyos nga langangat lubos mayupaya, kapamlatan ng Kristong Ginoo. Kaya binayo na ing sablang bagay at dinina na king dake king kaganapan. Bistaman Diyos siya, linubas na ing kayang sarili, king kaligayan, at kapamlatan daya ng mibubu king krus, inatad na ing kapayapan king yato. Ulinita, mi parangalan niya, babo daring sablang lelangan, at meging pagmulan ni ngalangangang karinan karin susuyo kaya. Inya kambe daring sablang koro dingangel karin banwa, daralit mi kaya kang digaya, lain makyabe kingalang tuknang dang pamamaya kapurian kaya ka, at ngamingan kakanta. Tunay ka pinbanaloy pa, ikang panibatan sa blang kabanalan, ulinita pagpalalampumi, pabanalan mo sa naratingayin king Espiritu mo, ban para kay kami, malyalang katawan at daya, ni Ginoong Jesucristo. Bayami daon kusang lupking pamilasan at kamatayan, king waning tinapet pe pasalamat sa kaya ka, piraso na at bidyan na rin kayang disipulos, nga na, tanggapan niya iti ikongan at karanye, iti kanawang katawan na may daon para kay kayo nga. Makanyan mo naman kay ba't nga punan kingwaning kalis,
Pasibayan pe pasalamat kaya ka. Biyan ang kalis ka rin kaya disipulos nga na tanggapan niya iti ikongan minum ko kaniti. Iting kalis nga na akong daya, ing daya, nimbay talang hanggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para karisab lang tao. Ban kanita mi patawaran laring kasalanan. Daptan iti bilang kapigaganakan kanako. Pasyag taya, misteryo ni kasalpantayan. I Kristo meteya, I Kristo mebeya, I Kristo mabeya at datang niya pa. Inyang yan igaganakan mi o igpa, kamatayan pamanyibli ng mebiya ng anak mo. Daraon mi kaya kayong tinapin ng biyat kalis ng kaligtasan. Lain mi pasalamatan kaya ka, pepalyeran mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, hingi kami sanang misulusulog king kataon at daya ng Kristo. Tipuna na kami ating metong ning banal na Espiritu. Ganakan me o igpa, isang iglesia mo mahalaganap ning meto yato, ban mi ganap ikeng lugut, kambe ng Francisco, kaya kami Santo Papa, Florentino, kaya kami Arsobispo, ding sablang pari, adi hanggang malugod na susuyo, sasaw, king kaya kami kasalpantayanan. Lalong-lalo na ring magobra para karing anak at tuturo mi king panalangin. Yung kaya naka natuturo karing anak mo naman. Ganakan mula naman di kapatid ming pepay nawan at maninayang subling miye, ading sablang mayango abya. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alangaga. Ban kaya benang Maria, Birhen indo nin Diyos, San Jose king esposo, ding sablang apostol at santong tinupad king malmong kaburian, king kaya kabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamlatan ng Jesucristong kaya kanganak. King kapamlatan ng Kristo, kanben at kaya, igpang mayupayang totoo kagom ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman, king alanganga. Amen. Manalangin tamo, nung makanano nakatamong tirong Yesus. Kabus mo kami o ginuki sa blang marok. Malagod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Bat king kasaupan ikaya kang pakalulu para ti kami kabus king kasalanan. Miligtas king sablang kaligaligan kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan. King panyatang ng Jesucristong kaya kami talapangabos. Uling kaya ka ing kayaryan at ing kayupayan at ing ligaya manggaman king alanganga. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalapan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan ni kaya aming kasalanan, nunelawan mo ikasalpantayanan ni kaya kasanta iglesia,
at pamayapan mo po ang bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan, ning Ginoo manatili sana kay kayungan, At kaya kaante mo rin. pasyagta mo po, migakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kayo ko. Kordero ng Diyos, ang milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, ang milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, ang milalakoking kasalanan ng yato, ibiyam kaya kami ing kapayapan. Ngayon kordero ng Diyos ni Jesus sa milalako, king kasalanan na ning yato, noon na rin mayaos, king apunan na ning kordero. Ginuya ko matampang tanggap kaya ka, dapat ikasmiyay nga mano mo, kumayap na ako. Anong gusto?
Manalangin tamo. Ginong Diyos, pasiknangan mo kami kapamlataan ng pamangan iba't banwa, kapman na kesana, ring puso mi, at maong lugod king kaya kang Espiritu. Ding kalam at inggap mi, kaniting kasalukuyan abye, tariana kaya mo naman sana king kalam ning biye alangangga, iti adwan mi kapamlataan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing Ginoo, yang manatili kaya kayo nga. At kaya ka, Ante mo rin. Bendisyonan ako ng Diyos, bendisyonan rin kaya kayong pamilya at kaluguran. Kilag yun ng igpang pananganak, panimbanan ng Espiritu. Amen. Ginoo, ituro mo kami. Mananasanang parati na makabuklat na isip at pilubluban, mong kababan. At kapag nasan mababiyasa, aldoldo, kimbiyatam at kasalpantayanan. Ing misa, may daon na. Salamat, King Diyos. Bansang inig,